anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu mistress nitoka rege mure witu wa Just Kenya official YouTube channel na doka na horo umwega muno negokoro our very old deputy president Mugithi Gachagua akoretwo akihe mwini omwe wa Mugithi gothi muno ogwitwo Samidoh, our very own Samidoh. Arakorirwo muthenya ira akimwira ati a control, yani akoro ena control ya atumia ake ere tukumenya wega ta wega. Samidoh akoragwo na Eddie etagwo mutumia wake nake tutingemuriganiro agwetwo Nyamu. Na leo ni makoretwo na drama nyingi muno ni ukuririkana muthenya ungi wa Dubai ule gwakorwo githina mbere, na leo thutha wa maundu maria makoretwo makiyumiria tondu ni maundu maingi muno kumekuwa na dramas nyingi sana no korwo andu eri marakorwo makirwirira mundu uyu omwe ogwitwo Samidoh. Na leo Rigathi Gachagua arakorwo akimwira akorwo control family yake andu akecia eri arute wathani ta wathani, na kishabiki umwe dana kigwagwo mwena umwe ni gukorwo ni arokirie ahahe Samidoh wito advice, a piece of advice arakorirwo akimwandikira guthomere mwire wito. Samidoh ndugetikire gutura wi gombo ya past. Make peace and move on. Don't have to marry a second wife by force. You amezaa kwa kutaka ama kukutega, and she's not giving you peace. Either you have a very mature wife and peaceful horera mwaki musie na goro iganire. Na Samidoh na nagetigwo thutha mura wito na goro kumuhe macoke amura hehe digetekera koinokera maito kiura kia gaba genie moige machane masokio Samidoh we nake mwale wintu mwana yoge egwetwo mwiri tukidana ketigwo thutha nake ukorwo guka ko advice Nyamu, our very own politician mwana hivi akora amwira ati ulisikia vile Rigiji aliambia husband wenu na Eddie awapange ama kuwe disciplined. We nage Nyamu dana kigwagwo na mukimwe arokirira mucukira mwe alipewa pia digiuga ole katatigere aria maguthi ha ito ni ukoro kimiona ni ukuthoma withomere weigure ama nile kitu missing in action nyone nyomwe ko ucio ni Nyamu aracokire na macokio macio mundu urakoragwo ukimuhe advice mwere witu wa Just Kenya official YouTube channel ngorogitiri ha mahoro maitu ma muthenya wa umuthi na ndukarigane no gwitiga comment hau thi nigurira twiranire mani tondu maundu mani makorwo makiumira muno kandi wega twakona ma dramas with the first wife second wife kurwirira na mwenye inywe ni publicly to kumwarara uria muri tondu nakiona ono moini witu gothi ni mundu twagirira kurora mithiire yake onake uyu ngi no senator uyu Nyamu na kone ni wega fiu tukorwo tugika maundu ta macio turi andu aria marerorero ni andu aria angi kana andu aria angi marara mitugo itu itarera na nini no comment section mwiro itu wa Just Kenya official YouTube channel ni makena anagia makaje sa the Kikuyu mistress kana shagazi sundani ya chai ya moto show dini wa Kikuyu News.